Pa sad zadnja godina bio u Poljsku, bio u Bugarsku, Grčku, Albaniju i Makedoniju. Pa da ti kažem iskreno, sad ovdje prvi put sam u BH liga, očigledno ima dobri klubovi, onako uslove nije nešto da kažeš kako što je vani, ali moraš što brzo da se navikneš, da se pripremiš i tako. Pa ima puno igrača što su igrali vani i tu ima dosta kvalitetnih igrača, tako da ide sve bolje i bolje. Pa da, došao sam malo kasnije na klub, tako da nisam uradio pripreme kako što treba. Treba mi malo vremena da se pripremim, da se sklopim u ekipu i da uđem u moju najbolju formu. Pa da, kako sam čuo i kako svi znamo, Zrinski cijelo vrijeme igra za prvo mjesto i za kup da osvoji, tako da idemo i ova godina ko uvek da osvojimo i to.